kuma mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha. Na mbere tumenyithĩtie mwĩroreri wa Kameme TV ũhoro wa mũtumia ũcio wa gweta ũrĩa ũtacũkĩtie makinya manene mũno harĩ kũhũrana na mũrimũ ũyũ wa coronavirus makĩria thĩinĩ wa mũciĩ wake. Kahinda-inĩ gaka nĩ ngwenda twambe tũthikĩrĩrie mawoni ma aikari ya kaunti ĩno ya Mombatha, mawoni mao megemainie na budget ĩrĩa Akenya mathiĩte na mbere na gweterera ĩkorwo ĩgĩthomwo mũthenya wa ũmũthĩ. Na kahinda-inĩ gaka ndĩ mwena ũyũ wa Tononoka nĩ ngwenda tũthikĩrĩrie aikari a kaunti ĩno na aikari a Mombatha tũigue matanya mao manene harĩ budget ĩno twĩrĩgĩrĩire gũthomerwo mũthenya wa ũmũthĩ. Matanya mao manene ni marĩkũ? Naam, asante sana kwa kuungana nasi hapa Kameme TV. Leo tunatarajia kwamba waziri atakuwa anasoma ile budget ya serikali siku ya leo. Pengine wewe kama Mkenya na mkazi wa Mombasa, matarajio yako ni yapi? Utaanza na majina yako tafadhali. Kwa majina naitwa Swale Githimba, mkaji wa hapa Mombasa. Ningependa budget ya leo ishukishe sana upande wa mafuta, kwa sababu mafuta ndio kila kitu. Ukishukisha mafuta umeshukisha transport cost, umeshukisha gharama zote za maisha, na hasa upande wa mafuta taa na gasi ya kupikia. Ningeomba waziri angalie sana, azidi kurudisha chini, kwa sababu mambo ya kuchoma makaa imepigwa marufuku, ili atoe wa Kenya mali ya kutumia makaa, watu watumie gasi, wahifadhi misitu yetu na mazingira yetu. Na tunajua kwa sasa hivi tuko na changamoto ya ugonjwa ambao umevamia nchi ya Kenya, na tumeona makazi mengi haswa upande wa kanda wa pwani imefungwa, na unajua ya kwamba utalii ndo kitega uchumi kikubwa kanda hii ya pwani. Pengine ungeomba serikali izingatie nini katika hii budget kuhusiana na mambo ya utalii? Mambo ya utalii itabidi serikali invest sana kwa upande wa afya. Wakiinvest kwa upande wa afya na advertisement kuhusu hili gonjwa la corona, na wahamasishe watu zaidi, na pia wafikishe misaada kule mashinani ya wale ambao hawana ajira, kazi zao zimekatika. Asante sana kwa kusema nasi hapa Kameme TV. Naam, jogu ogejetekeria no jarie na muikari oge wa kaunti ino ya Mombatha, nake ni muhuri biashara, nake akoro agitutariria matanya make manene ni mariko. Asante sana kwa kuungana nasi hapa Kameme TV. Na unajua wewe ni mwanabiashara katika hii town ya Mombasa. Pengine matarajio yako makubwa kufuatia hii budget ambayo itasomwa hii leo ni gani? Matarajio yangu makubwa katika hii budget hasa niangazie hasa sisi wafanyabiashara. Biashara ziko chini sana tangu ugonjwa wa corona uje, vitu havijashukishwa. Unakuta kwa mfano kama unga mpaka dakika hii hapa kaunti ya Mombasa bila kuwa na shilingi 150, 140 huwezi kupata unga. Huku ukiangalia hali ya kazi pia nayo, biashara nyingi zilifungwa, kazi hakuna. Kwa hivyo tunatarajia hasa ashukishe angalau tupate nafuu sisi wakazi wa Mombasa. Vitu viko juu sana, biashara zilifungwa. Wafungue pia biashara hii mambo ya lockdown wafungue, angalau biashara zirudi kawaida. Na tukiangalia katika development ya infrastructure, miundo msingi katika nchi ya Kenya na pia katika huu upande wa kanda la pwani, pengine matarajio yako ni yapi na mapendekezo yako pengine ni yapi? Matarajio yangu nadhani wataangazia sana hasa upande kama kaunti ya Mombasa iko nyuma sana. Unakuta imagine kaunti ndio ya pili hapa, haina stadium ile iliyoko hapa hivi sasa ni mbuga, hata haijulikani. Imetolewa tenda zaidi ya mara 3 na hakuna lolote ambalo limefanyika. Tononoka ilikuwa Tononoka ikageuzwa soko, sasa hata tueleni vipi. Viwanja ambapo pengine vimejengwa hapa unakuta ni viwanja ambavyo vya kuchezea watoto. Gor Mahia haiwezi kuja kucheza viwanja ambao ni vidogo. Kwa hivyo tunatarajia hasa infrastructure iangaliwe sana katika kaunti ya Mombasa. Iko chini sana. Miji mingine tunajivunia, tunaona maendeleo, lakini Mombasa isipokuwa ni barabara na ni serikali kuu imefanya, na tena pia haijafika hata kisiwani, ni huko nje tu, nje kisiwani. Kwa hivyo tunatarajia
pia upande wa infrastructure waangalie sana. Na pengine hapo umeguzia mambo ya viwanja na mambo kadhalika. Pengine katika tunaona vijana ndo wengi katika hii taifa letu. Pengine unaona vijana kama serikali itawafaidisha katika hii budget? Hii budget naona serikali yatakikana iangazie sana, kwa maana unakuta vijana wengi sana ndio wako mtaani. Hapa unakuta kwamba kuna vile vikundi ambavyo vinasumbua watu, na hiyo vikundi vinasumbua watu kwa sababu unakuta vijana wengi sana hawana kazi. Sasa unakuta kazi ambazo zilikuwa wafanye ndio hakuna. Hoteli zimefungwa. Sasa unakuta kwamba serikali yatakikana kwanza ijue grupu kubwa sana ni hawa vijana. Hawa vijana tutawafanya nini? Bila hawa vijana kuwa na kazi wanafanya, unakuta wataingilia mambo ya madarati, wataingilia hasa kushika watu koo. Sasa unakuta kwamba hiyo ni jukumu ya serikali. Serikali iliahidi vijana watapata kazi, kazi hatuzioni. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Jogu no igwa acio ni mawoni ma aikari a kaunti ino ya Mombatha magithie na mbere na kuonania matanya mao manene ati thirikari thiini wa budget yayo ni gunyitirira makiria mbeu njithi, ni kunyitirira ugendi wa bururi makiria tukimurika ati mwena uyu wa gicua-ini niguo gitumiro kinene kia ugendi wa bururi, na kahinda-ini gaka hena muikari wa kaunti ino nake arendo kuruta muoni make korwo no ujitekerie ndagika imwe nake akoro agitariria. Na asante sana kwa kuonyeshana upendo wa kutoa maoni yako. Tunajua ya kwamba leo serikali itakuwa inatoa ile budget ya na Kiswahili ama Kiswahili kama unaweza Kikuyu ni sawa. Haya, utaanza na majina. Hamare twajitagwo Faris Njoroge na ndi muikari wa guku Mombatha. No kuringana na budget ino nie ndirona ta gututeithia, tondu ta hakwa riu ndutaga wira wa kwendia nguo, na riu ni twahoreirwo ibanda Kongoea. Riu ona thaa ici tuikaraga uguo ni kuru. Hihi matanya maku manene maria urona thirikari hihi ni gukorwo ikimurika ni tuya ati kahinda-ini gaka ni tugumirwo ni murimu wa coronavirus guku bururi-ini, hihi ni urona ta yagirirwo ni muno kurora maundu mega mainie na uthondeki wa mathibitari, gwaka mathibitari makiria thiini wa icagi-ini na kunyitirira arigitani aitu guku bururi-ini? Hau ni hega tondu mangihota gwaka mathibitari kana kuongerera hihi indo ici cia kurana na coronavirus ni wega muno. Alafu korwo no mahote kuhe aruti a biashara kiria msaada kana hihi kumahe loan, ni undu mwega muno gututeithia tondu thaa ici kwina thina. Na hihi ukiringanithia uthii wa na mbere thiini wa gicigo giki kia gicua-ini, ni urona thirikari ta ikoretwo irutaniirie kwa kahinda gaka na hihi miaka iroka? Reke njuge ni irutaniirie tondu ngithie ta thibitari ta Makandara ni gukora kwina mauriri makurana yani marwaru. Uguo reke njuge ni irutaniirie muno. Ni irutaniirie. Itanya riaku rinene hari budget ino undu uria ukuigua ati ni wa kuhutia kana ni wa gutuma muturire waku ugacire ni uriku na wetereire na kinyi muno muthenya wa umuthi? Ye no njuge ndirona ta kwina matanya tondu ona marauga gutire na mbeca, tondu ni undu uria ndirona no ta kwirwo tucoke mihuko tondu gutire na mbeca, turihe magoti na mawira ni mugutari. Uguo nie ndirona ta he kindu twetereire. Thengio muno ni kwaraniria na ithuĩ haha Kameme TV. Thengio muno. Njogu no aigua maucio no mawoni ma aikari a kaunti ino ya Mombatha, andu aria marutagira biashara ciao guku mwena uyu ni uraigua makiuga ati mari na matanya ati thirikari ni kumarora kungi na makauga ati mahota kuhinyiririo macoke muhuko, kuona ati ni kuri na magoti magirirwo ni kurihwo ni muingi, koguo makauga ati o ni megweterera ikorwo ikianirirwo muthenya wa umuthi, no makiri na matanya ati thirikari kana mari na kuga ati thirikari ni irutaniirie hari gutigirira ati uthii wa na mbere, tabarira cia uthii wa na mbere mwena wa gicua-ini ni ikoretwo igithii na mbere o wega, koguo makaruhia ni undu wa uguo na no mari na matanya manene na ni meguthii na mbere na gweterera kuigua uria budget ino igukorwo ikiumirira. Utangikorwo na kiuria Njogu wa Njoroge, njokie mwaro kuri we
tuona kanya kangĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na nĩguo kwĩra mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩa maũndũ maregariũra kuma gũkũ mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha. Njokie Mwaro kũrĩ we kũu studio Njogu wa Njoroge. Nĩ ngatho mũno mũndũ ũgwĩtwo Ndegwa wa Gathũngũ na riboti ĩyo na matanya macio kuma kũrĩ aikaria kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ igũrũ rĩgiĩ budget ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthoma mũthenya wa ũmũthĩ kana tũgĩthomerwo nĩ minister ũgwĩtwo Ukur Yatani na nĩwe minister wa kĩgĩna. Na thutha wa kahinda gatarĩ haraihu nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na ndagĩtarĩ kana Dr. Jaramba tũkĩaranĩria ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya tũkĩringithania na maũndũ marĩa me budget-inĩ. Tũgũkorwo tũgĩka maũndũ macio mothe. Ona kĩũria kĩa mbere ndakorwo ndamũria ĩ nĩkĩ gĩtũmaga ithuĩ bũrũri wa Kenya twage gwĩkĩrĩra ũrĩmi, tondũ tũngĩamba twĩhũnie nda nĩ tũkuona cia thoko na mũtũrĩre witũ nĩ ũkwagĩra. Nĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria macio na mangĩ maingĩ thutha wa kahinda gatarĩ haraihu, ndũgathiĩ haraya. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or